Aho tukiri mu makuru avugwa mu Rwanda, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mijeprof kuri uyu wa gatanu mu karere ka Bugesera yasoje amahugurwa y'iminsi 5 yitabiriwe n'abagore bahagarariye abandi mu nama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'intara ndetse ku rwego rw'akarere ndetse n'intara, aho bahugurwaga ku bijyanye no guhuza uburinganire n'igenamigambi ry'uturere. Iyi minisiteri rero ikaba yasabye aba bagore bahuguwe kuba bazabafasha kubigeza ku bandi bakorana mu nzego ngo kugira ngo igikorwa cyo gutegura igenamigambi rishingiye ku buringanire kibe cyatanga umusaruro. Theoneste Zigama. Iki cyiciro cya gatatu cy'amahugurwa yateguwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mijeprof ifatanyije na UN Women, yitabiriwe n'abagore bahagarariye abandi ku rwego rw'akarere n'intara baturutse mu nama y'igihugu y'abagore. Bigishwaga amasomo atandukanye ajyanye no guhuza igenamigambi ry'uturere bigahuzwa n'uburinganire bw'ibitsina byombi, nk'uko Silas Ngayaboshya, umuyobozi mukuru muri Mijeprof ushinzwe iterambere ry'uburinganire no kongerera abagore ubushobozi abisobanura. Urwego rw'inama y'igihugu y'abagore, cyane cyane abahuzabikorwa ku rwego rw'akarere, ni muri iyo gahunda yo kugira ngo twubakire ubushobozi kugira ngo ingengo z'imari z'uturere ndetse n'igenamigambi by'uturere bizajye bizamuka byarebewe mu ndorerwamo z'uburinganire. Dr Mukandori Denise, umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, n'Abagirinka Vestine, uyu akaba umuhuzabikorwa wungirije w'inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'Iburengerazuba, ni bamwe mu bahuguwe bavuga ko bahungukiye byinshi bishingiye ku buringanire. Ukumva ko abagore hari icyo bagenewe, ukumva icyo kirahagije, ariko noneho kuba hari programme yose cyangwa se planning yose yatekereza umugenda ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko usanga bifasha. Ni amahugurwa y'ingirakamaro kuko adufasha kumva neza uburyo twahuza uburinganire n'ubwuzuzanye ariko tubwinjiza mu bukungu. Bavuga ko bagiye kubyifashisha mu gutanga umusanzu muri sosiyete nyarwanda. Nanjye mpuguwe nka SNF, ariko n'abashinzwe komiseri w'ubukungu, ushinzwe komisiyo y'ubukungu yarahuguwe, ushinzwe good governance yarahuguwe. Iyo ni timu tugiye gukorana mbere na mbere kugira ngo tubashe gufasha n'aba planners. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango kandi ivuga ko aba bahuguwe bakwiye kugira uruhare mu kwimakaza ihame ry'uburinganire nk'igenamigambi mu turere, by'umwihariko utwo bakoramo. Silas Ngayaboshya, umuyobozi mukuru muri Mijeprof ushinzwe iterambere ry'uburinganire no kongerera abagore ubushobozi. Hari abo rero aya mahugurwa atarageraho, bagomba kuganiriza impamvu cyangwa se inyungu ziri mu kwinjiza ihame ry'uburinganire mu igenabikorwa ndetse n'ingengo y'imari. Imibare iherutse kugaragazwa n'ihuriro ry'ubukungu ku isi World Economic Forum igaragaza ko u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere muri Afurika mu kwimakaza ihame ry'uburinganire bw'ibitsina byombi, rukaba urwa 6 ku isi. Ni mu gihe kandi kuko imibare igaragaza ko mu nzego zifata ibyemezo abagore mu Rwanda bari mu nteko ishinga amategeko bari ku kigero cya 61%, abari muri guverinoma babarirwa kuri 55%, mu gihe abari mu nzego z'ubucamanza ari 51%. Theoneste Zigama, Isango Star, mu karere ka Bugesera. Turagushimiye cyane Theoneste.